Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. Di hefteyê de heft roj hene. Duşem, sêşem, çarşem, pênçşem, în, şemî, yekşem. Duşem, sêşem, çarşem, pênçşem, în, şemî, yekşem. Baş e. Îro çi roj e? Bawer, Ha. ka were. Çi ye? Ka were ji te re bêjim were. Nizanim îro çi roj e? Ji zanim çi roj e li salnameyê me zeke? Yerê ez meyze dikim lê nizanim çi roj e. Dika were. Çima nizanî bixwînî? Dizanim bixwînim lê nizanim çi roj e. Baş e. Îro duşem e? Na düşeme îro ne düşeme no. Sêşem e? Na. Sêşem jî nîna. Baş e. Çi roj e? Çarşem e? Çarşem jî nîna. Çarşem jî nîne. Demek pênşem e. Na. Pênçşem jî nîna. Bawer. He. İğne. Ne bawerim. În jî nîna. Ne bawerim. Çi ye nexwe? Şemiye? Na. Aho. Şem jî nîna. Ne düşeme, ne sêşeme, ne çarşeme, ne pênşeme, ne îne, ne şemiye. Yekşem e? Yekşem. Na yekşem nîne ji ber ku mekteb îro negirtiye. Aho. Erî. Yekşem jî nîne. Na. Çima? Ma düşem. Düşeme? Heh. Îro düşeme. Bawer. He. Tu berî niha got düşeme? Mi got düşeme te got ne düşeme? Erê rast e. Ji te re got ne düşeme. Ji ber ku düşemek te got, düşema hefteya erbas bû wê hefteyê bû. Hefteya çûye. Düşeme lê düşema vê hefteya. Vê hefteyê. Erê. Yani du düşem di hefteyê de nînin. Na. Aha, okey. Heft Baş. roj hene. Heft roj. Îroj düşeme. Düşem, Duşem. Sêşem. Çarşem. çarşem, Pênçşem. pênçşem, İn. în, Şemî. şemî, Yekşem. yekşem. Erê. Êrê. Te fehm kir? Îroj dîsa düşeme. Îro düşeme. Erê. Ê baş e. Te fehm kir? Ez niha te gehiştim, îroj düşeme. Baş e. Bravo işte. Aferin. Te fehm kir. Bravo. Dikarim herim? Te xelas kir? Here dî. Biçe. Espas. Îroj em ê fêrî navên nêr bibin. Navên nêr. Belê. Cara din jî me dîtibû. Gava ku mirov bixwaze navên nêr bi rengderê wan yanî bi adjektîfê wan û bi sifatên wan vegirê bidî, an jî gava ku mirov bixwaze navên nêr bi navekî din vegirê bide. Wê çaxê mirov êyê lê zêde dike. Belê. Mesela dest. Destê xwe nîşan bidin. Dest.
Dest. Gava ku mirov bixwaze sıfatên, rengderên yani adjektifên, xusiyetên destekî bibêje. Belê. Çünkü mirov êyê lê zêde. Belê. Dest navekî nêr e. Belê. Mesela mirov dibêje destê piçûk. Destê piçûk. Piçûk rengdêrek e. Yani adjektifek e. Lê ji bo ku dest xusiyetê xwe nîşan bide bi êyê tê nîşan dayîn. Destê piçûk. Destê mezin. Destê mezin. Destê mezin. Destê gemarî. Yetene. Destê gemarî. Destê gemarî. Destê paqij. Yemine. Destê paqij. Destê pakış. We fam kir? Erê. Aqilê paqij. Aklı kat. Di hefteyê de heft roj hene. Du şem, sê şem, çar şem, pênc şem, în, şemî, yekşem. دوشم، سهشم، چهارشم، پنجشم، این، شمی، یکشم. باشه. ایرو چه روزه؟ باور. Ha. کاوره بره. Çiye? کاوره اشترا بیجم بره. نزانم ایرو چه روزه؟ Şızarım çurojali. Salname mezeka. یری از میزه دیکم لی نزانم چه روزه؟ دکاوره بره. Çuma nizani bukhuni. دزانم بخوینیم لی نزانم چه روزه؟ باشه. ایروز دوشمه؟ Ne düşeme yürü ne düşeme no. سهشمه؟ Na. Seşem gününe. باشه چه روزه؟ چهارشنبه؟ Çarşam gününe. چهارشنبه جنینه؟ demek پنجشنبه. Na. Penşem gününe. باور. He. اینه؟ Ne bavarım. İncinine. نه باورم. چیه نخوا؟ شمیه؟ Na. آهو. Şem gününe. نه دوشمه، نه سهشنبه، نه چهارشنبه، نه پنجشنبه، نه اینه، نه شمیه. یکشنبه؟ یکشنبه؟ Na yakşamına jberk mektep iro ne girtiye. آهو. Eri. یکشنبه جنینه. Na. چما؟ ما دوشم. دوشمه؟ Heh. Iro düşeme. باور. He. تو بری نها گو دوشمه؟ مگو دوشمه تا گو نه دوشمه؟ Eri. Raste. İşte ragot ne düşeme? Jberku düşemek de got. Düşeme hefteye erbas bu ve hefte bu. Hefteye açıyor. Düşeme li düşeme bir hafteye. به هفته. Eri. یعنی دو دوشم هفته دار نینن. Na. آها. اوکی. Heft باش. roj hana. هفت روز. İ roj düşeme. دوشم. Düşem. Seşem. Çarşem. چهارشنبه. Pençem. پنجشنبه. İn. این. Şemi. شمی. Yekşem. یکشنبه. Eri. یری. Tefam ki? ایروز دیسا دوشمه.
İro duşeme, eri. ای باشه Tefhem kır? از نهاته گهشتم ایروش دوشمه باشه Bravo işte, aferin. Tefhem kır. Bravo. Tıkarım herim. Te halas kır. هره هره دی بچه بچه Espas. ایروش ام فری ناوین نیر ببن ناوین نیر بله جارادن جی مدیتو بو گاوا که مرو بخوازن ناوین نیر برنگ دره وان یعنی با adjektifi وان و به صفاتین وان و گری بدی آنجی گاوا که مرو بخوازن ناوین نیر بناوه کدن و گری بده و چاقی مرو ایه لیزیده دکه بله مثلا دست خو نشان بدن دست دست گاوا که مرو بخوازه صفاتین رنگدرین یعنی adjektifin خصوصیتین دستکی ببیجه بله. اینکه مرو ایه لیزیده بله دست ناوکی نیره بله مثلا مرو دبیجه دسته پچوک دسته پچوک پچوک رنگدره که یعنی adjektife که لیجبو که دست خصوصیت خو نشان بده به ایه تی نشان داین دسته پچوک Deste mezin. دسته مزن دسته مزن دسته گماری Yetene. دسته گماری Deste gemari. دسته پاقش Yemine. دسته پاقش Deste pakış. وفهم کر اری عقل پاقش Akli kıt. مانه کندی زبونامه مانمه